megalayapost.news. Kinogilam ka Voice of the People Party VPP Youth Wing ya ka balayalam do Presiden Uba Marbud Khar harangkat ka jingdon samla Riborlin Shela Finance Secretary lembat ki kinogilam ka VPP Youth Wing helen kasngi kilalet shalongba dalhi kata kalong bandi aj kershan ya ka jingeki ki samla hajantar mantar ki balai ki na kamta bandawa hiar suki ya Dharmendra Pradhan ubadai menteri ketenat pule puthi hakari kanogrem ka bala penong ya ki kinogilam ka VPP Youth Wing bandai aj kershan ya ki samla ki balai ki na kabanta ka hok ka jongki na kabantawan persya ya ka jingle don bor ka sorkar bat ka jingbom biang kar kompania ya ka pule puthi hakari bat khamtam halor ka jinglait tu ki jingkali ka nid ka bala penlong ya ki katu gani ki samla bakin penkut no la ka jingim bat ka bala kata ki samla hakari hi boro kawai haba ki kino ilam ka VPP Youth Wing kilalit ban kershan ya ka jingaki ki samla hanong ba Delhi kilayo ru ban kendu yo Abhijit Dipke ubadai ru nong sang ya ka Cockroach Janata Party CJP bat kilayo ban yakran badu katu ka nepor haba ajeng kran Uba Marbud Khar ulong baka nongrem kabala penlong ya ka VPP Youth Wing bakin dej ajeng kershan ya kiti samla kadai namar bakum ka parti kadan ya ka jing saukhya halo ka jing shakta ki samla pule hakari tang namar ka jing bombyang karu kompania ya ka pule puthi hakari bat ka balakta om tangi ki samla pule hinrai wat ki kimi ki pa jong ki samla pule Hakani ka por kamunta nakaliang ka Voice of the People Party hi pura kawai wat kumjuru nakaliang ka State Youth Wing munta kasngi ladon hongni hapo jantan mantar hongni hapo Delhi unka pati hot jongka Youth Wing kadawi bangiwan shani sport jantan mantar munta kasngi hi kalongban ya kata ka support nakamta kani ka student movement kabalane katu katni angni hapo lomba Delhi dia minta kasngi hi nakaliang kajungi ni smudan bok sisa apa nakaliang kajungi ngai persang ban yikundu ni unang ilam jong kani ka student movement bat nilayo ban yikundu ni unang ilam minta kasngi hi bat nilayo ban yakran batu bat nilai shares bat nilai itu ba nakaliang kajungi ru ni ya kani ka support ya kani ka student movement kajongku bat nila pertibi uru panidon kita ki same ideas ya kaba niru nakaliang ka Voice of the People Party na po Meghalaya Shillong nadu nat po Shillong ilawan kenang shani support Delhi pan support ya kani ka movement namar nidon yang same ideas ya kaba ki ideology ki principle ki long kumju ya kaba niru shateng ya kon persya ya ka bamsam ikwa bakandon kata ka clean politics ikwa bakandon kata ka clean system ha ka sarkar kamdai ban lekai ya ka jingi ki jong kini ki student movement nomor kani ka jingi ki kalong kaba dei kalong kaba valid nomor nilai ya ka jinglik jong kitu ki papers nilai ka jing suicide jong kitu ki students te haba nakalian ka jungiru ini thu ipi ngila issue itu ki press statement haki media sport Shillong ndrei menta ta kamet hi nilawan sini panwan ya kata ka jingkershan bani ya kata ka jing sisa bangin ya kata ka support nakamta kani ka student movement sakawai ru ko abanong ba ki pollution hakipor election ijupan vote na ki students ndrei menta pa ki bom ki tiet yaki kani kalong kai kapasungsi nakaliang kajungi ni penram ni kondam yakini kulit ki bom pathar yakini students habaki yaki yakahok hatu kim dan hak se baneki yakalin thakalenti kabajajai de nakaliang kajungi sobon ong ba sai sisien ni stand with solidarity bat kani ka student movement bat kini ki student ki bodon hangne po nong badali keleng nilai lagi post pa lagi pengajar lagi lak student kilawan bangai jingkesan hakani kasni ka pamentaru yo jingte ba hakani ka por ka pamenta
kaliang kini ki noilam jong ni student movement kaladon ka jingkhot ka jingekran buat kami ka Sarkar India. Buat hadu mentahi ngitip uni education minister dan mandra pradhan hadu mentah empat desain. Ke minefek ai ka ba ka outcome kami ka kali ka jingekran kini ki noilam jong ka student movement buat ka Sarkar India. Kaju kapor hi ngakwa ban pempau kami bana kaliang ka Voice of the People Party Kelami Syakmat ban aya kata ka jingkersyan nakamta kani ka student movement kapa layaki katu ni por ngani po nomba Delhi omdai tang ni nomba Delhi menta kala apur keleng-keleng ki state ki prepare hangni po kari India ka jongi padha ka jo kapor ngeli iru chatis po megalia Shillong ka jongi iru kaladon ka protes kaladon ka jingilang pajba hakini kisngi mo but ki students kilayami Syakmat buat omdai kani kajing ki kamdai tang namta ki student kani ru kaladai namta ki kmi pa namar ki kmi pa ki parents su ki don kajing sungkhya habidai buat ka education mo namta ki khun ki kti ki chongki pada ka ju ka poru nakaliang ka Voice of the People Party kalami Syakmat kani thu ep nrai ka pasusi kolong ba ka Sarkar Meghalaya mo ka belam da ka MDA government hadu menta kadang sengap menti kadang sengap jar kam simla kran ai habidai buat kani kajing ki ngni po nomba Delhi bat kiwi kistir di prepare for India ke jungi Meghalaya Post.news